Kuba Roma 1 verse 16 kuya ku 17 na kuba Philip sahluko 3 verse 17 kuya ku 20. Sihloko sethu sithi learning to live by faith. Kufundza kuphila ngekukholwa. Angina mahloni ngelivangeli ngoba lingemandla aNkulunkulu ekusindzisa bonke bantfu labakholwako kuqala emaJuda kulandzele emaGreki ngoba livangeli lembula kutsi uNkulunkulu wenda kanjani kutsi bantfu balungelane naye kungekukholwa kusuka ekuqaleni kuye ekugcineni njengoba umbhalo uthi lolungile ngekukholwa utawuphila. Kusukela ekuqaleni kube sekugcineni kungekukholwa. Kusukela ekuqaleni kube sekugcineni kungekukholwa. Ngobe umbhalo ushito ukuthi lolungile ngekukholwa utawuphila. The just shall live by faith. Lolungile utawuphila ngekukholwa. Kumbe ngeke ngikhone kungenelela yonke imithambo yaleli qiniso lapho lisuka khona ku-Old Testament, kepha nje ngivumeleni kulesikhathi ukuthi ngikhulume ngemntfwana waNkulunkulu lofaka ekhatsi wena nami nasemva kokuba sive maqiniso ngekukholwa evikini leliphelile. Ngivumeleni ke ngikhulume ngawe, ngikhulume nangami kuthi asifake eklasini sifunze kuphila ngekukholwa. Kuba Philip 3 verse 17 kuya ku 20. Ngilingiseni bazalwane ngibabukisise labahamba njengathi thini lesi sibonelo kini. Phela labanyenti linganitshela kanyenti ngabo nanyalo nginitshela ngetinyembeti ngabo ngithi sebahamba batitha tesiphambano saKristu kuphela kwabo kubhujiswa uNkulunkulu wabo sisu udvumo lwabo lusehlazweni lwabo bangulabanaka timvo temhlaba kepha thini likithi lisezulwini lapho silindzele khona kutsi kuvele umsindisi wethu iNkosi Jesu Kristu. Thine likithi lisezulwini ngetulu kwako konke lolokushiwoko ngalaba labanye kuthi bakhonda their flesh, bakhonda ngengcondvo lena ke tinto delive. Sewuthi ke inceku yenkosi noko thine we are of the heavenly citizenship. Thine likithi lisezulwini. Thine likithi lisezulwini. Thine lesikholwako, thine labalungile, hayi ngekwemvelo, kepha ngekukholwa likithi lisezulwini. Kufundza kuphila ngekukholwa kunginika umcabango ngekuthi kufaka ekhatsi noma ngizetawu kuya kulokunye, kepha kufundza kuphila ngekukholwa kungafaka ekhatsi kufundza kubonga uNkulunkulu ngelunyawo other than kubonga uNkulunkulu ngesicathulo. Ubonge uNkulunkulu ukuthi unetinyawo, ungambongi ngoba uthenge ticathulo letinsha. Ubonge uNkulunkulu ngoba uyaphefumula, ungambongi ngoba umtimba uva ukahle. Ubonge uNkulunkulu ngoba uyaphila noma umtimba ukhonona ukuthi kwashisa kangaka lamhla, kepha umbonge ukuthi uNkulunkulu ngiyabonga ukuthi noma lamhla kushisa kangaka kungu-41 degrees Celsius, kepha wena umtimba wami wa-adjusta, ngiyajuluka ngiphila khona la. Kunekubonga uNkulunkulu ngekuthi
noma kucabanga ukuthi hey sasha saphela lamhla salotha. Kufundza kuphila ngekukholwa. Kufundza kuphila ngekukholwa. Ngine micabango ngelithole ngeke ngalibona khona lapha ka social media, kepha le bantu alisela ka social media. Le ngoma yathi mayilitala lawa phasi lathi Jim lazama kuguca lihle lisukuma liwe lizame ukuthi bye liphindze liwe, kepha given some time imibala icinile ligcine lihamba ligcine ligijima ligcine liyinkunzi noma liyingomati, learning to walk by faith. Kufundza kuphila ngekukholwa. Mayichazwa lempilo yekukholwa ungacabanga ukuthi hayi kutawu sase uyibambile. Cha, siseklasini bantwana basekhaya. Asifunze kuphila ngekukholwa. At times emamasela akho nemlomo nesivumo yo confession kungenteka ukhanze sewungakakhulumi njengemuntu lokhuluma kukholwa. Kepha khumbula ngilithole imibala yami isacina, nami ngidawugcina ngigijima, nami ngidawugcina ngithi no matter what Jesu lo kimi mkhulu kunalo 7. Noma kulokunye ngingathuka sengikhuluma ngithi engabe ngidawuphila njani makunje, kepha nami ngidawugcina ngithi Jehova kumele usiwama ngiyokweswela. My muscles are still getting strengthened. Noma kugula kungikhulumisa lamuhla, kepha ngidawugcina ngikhuluma njengalokholwa ukuthi ngemivimbo yakhe ngiphilisiwe. I may stumble and fall, but this is not my destiny. Ngoba ngiyadade ukuthi ngingilolungile. Lolungile uphila ngekukholwa. Kuphila ngekukholwa should be more of a lifestyle than an event. Kuphila ngekukholwa angithi thine likithi lisezulwini niyabona. So kusho ukuthi kuphila ngekukholwa kuhambisana nekuthi thine sibakuphi. Asizami kuyawuphila ngekukholwa kuze sitothola tintfo, kepha siphila ngekukholwa ngoba siba sezulwini. Asiphili ngekukholwa kuze sithole tintfo tasezulwini, siphila ngekukholwa ngoba siba sezulwini. Siphila ngekukholwa ngoba siba sezulwini. Njengalokho silapha nje sibuye emakhaya lahlukene, uma ngathatha lokho ukukholwa lokho nje lokhu general, umuntu ophila ngekukholwa kwasekhaya kubo noma kwasekhaya kakhe, ngeke uthi mawuphuma la uvela ivila uNkulunkulu kani kukholwa kwakho nekukholwa kwasekhaya lakini kumba kuvumi uyodla kudla kwa 500 bakubeke nje embi kwakho bathi uthi 500 uwedwana, ngeke bese uthi hayi namhlanje ngimvile Jesu ake ngiyothi zama ngidawufika noma ngingenayo imali kepha by faith ngidakudla lokudla ngoba kungenteka uboshwe uyabona. Ngiloyo uhamba ngesilinganiso sekukholwa kwakhe, kukholwa kwakhe. Lokukholwa kwakho akusiko ukuthi uyothola ilunch noma uyothola umsebenzi lo kahle, but lokukholwa ngilokuthi yimpilo yasezulwini la ngiwakhona khona. Mangingaphili ngekukholwa kude lenye indlela engaphila ngayo, ngoba lolungile uyawuphila ngekukholwa kwakhe. Inkala iphila ngekutsheka kwayo, yaze yaconza seyiyalimala,
kungaphili ngekukholwa akube buhlungu kuthi lamhlanje ngaze ngagongonyeka kubangwa yini angaphili ngekukholwa ngiphile ngekubona mawuvakasha kukhona lamanye emave la very strict njengaka Israel la khona ekuvakasheni kunemitheshwana leminye lekuthiwa uyicaphele ucaphele ukukhuluma kwakho ucaphele tindzawo ukuthi uhamba kuphi ufunze nelulwimi lwakhona lotala ukukhuluma lulwimi lwebungani lulwimi lokusocialize ucale nawe mawudibana nabo ikakhulu ubingelele kwangathi nawe uya understand kanti wendela buhlobo kusonzelana wendela smile mawubuyela ekhaya ushiya yonke lento lemagedeni ubuya nje ube nguwe sanibonani shiye bonke boshalom balena sewubuyile into normal uma siphila ngekukholwa angeke sifune ama statement eBhayibhelini lata senta sithola ifavor ezulwini angeke sifune emavesi lata ukwenda sithole tintfo ezulwini uma siphila ngekukholwa noma ngabe lamavesi athini siphila ngekukholwa hayi ngoba leli vesi lingenta ngithole tintfo tami kepha ngihamba ngalelivi ngoba ngaphandle kwekukholwa akwende kumthokodisa ngaphandle kwekukholwa livi lakhe uNkulunkulu kuphila ngekukholwa akufanani natsotsi uNkulunkulu zongibekabekile bazalwane kulomhlaba wangeweta wangikhuphula ematibulo ngiyakhumbula labanye abantu abami balahleka nabotsotsi labachamuke bembethe tingubo tekukholwa kanti timbisi letihahako balukubambe lulwimi lwenkonzo bangene ehovisi bahlale embi kwami inhloko ibheke phasi awu yebo nceke yenkosi ngikhonda kampostoli ngikhonda kapastor banibani ngikhonda kamfundisi banibani ngiyamathi lo Jesu bahlale ungasinziswa ngabhajatiswa alubambe lulwimi lube mnanzi ulwimi lwenkonzo hayi ngoba asenkonzweni ngoba kunempunzi la sayibonile sewembetheke lolugogo lokuthi ngihamba nayo athi angayithola kungapheli tinsuku tingakhi uve ukuthi imbisi iphumile eligogweni lwemvu asiphile ngekukholwa kuze site uthola umgwaja kuze site uthola timphendulo temthandazo siphila ngekukholwa because this is who we are singilabalungile baNkulunkulu ngenxa ukuthi singilabalungile we have been made the righteousness of God in Christ sendiwe labalungile siphila ngekukholwa ngoba sibendlu yekukholwa Galatia 6 verse 10 we are the household of faith mangabe bese uvulile ungangifundzela lapho doda ngakho ke njengoba sinemathuba nje asente lokuhle kubo bonke bantfu ikakhulu kubendlu yaketfu yekukholwa kepha ikakhulu kubendlu yakethu indlu yakethu ngiphi yindlu yekukholwa hallelujah to Jesus yes yeah siyahamba ngokukholwa siyalizwa izwi lakhe oh
uyasondla usigcina umalusi siya again hamba siyahamba ngokukholwa siyalizwa izwi. Thank you, Jesus. Yes. Malos le githi kalamgabi kunesitolo estation kaBhisha. Kule sitolo bewuhle uya kulokunye uyofuna shukela kumbe ungamkhanzi isitolo lesincane, kepha bese sawutshela labanye ukuthi akusikho isitolo, bawuthi kusesitolo noma ukakamkhanzi ishukela. Kuphila ngekukholwa ungasho yini ukuthi Jesu ungumphilisi noma angakuphilisi? Lokuthi akakuphilisi akukamele kushintshe your confession of faith. Lokuthi aka-attend yakami impilo wangiphilisa, ngidawuchubeka ngimemedele kulabanye, ngichubeke ngithi makhona logula kwakethe sidambe katandla phila noma ngiva wami umtimba uphika, kepha umtimba wami awusimkhulu ngangekuthi ungaphatha bukhulu basomandla, bese ngisebenzisa my experience kuthi ngingathi uNkulunkulu uyaphilisa ngoba aphilise mina. uNkulunkulu inyanga lenkulu ikhona ogama limjesu, noma ngabe bekungabonakala ngingenayo experience yako, he remains the healer. Oh, blessed be his name. Solo umi angumphilisi, umi angumphilisi, umi angumphilisi. Singabe nemahloni ngelivangeli lingemandla aNkulunkulu. Noma ngabe bakho bantwana uyakholwa uyathandaza, ungumtali abakulandzele endleleni yekukholwa, he remains the savior. Solo ungumsindisi. Awudzingi experience yakakho kuze uyochaza uNkulunkulu. Ungumsindisi noma ngabe unga experience wena. Amen. Why? Live by faith as a lifestyle than living by faith to get results or to change your circumstances. Kumcoka ngani kuphila ngekukholwa kunekuthi ube nekukholwa kuze kutoshintsha tintfo, kuze kutolunga tintfo. Naku lokubili lokuthathu lengicela kukusho kwekucala kuMateyu 15 verse 8 na verse 9. Lesive singidvumisa ngetindzebe temlomo, kepha inhlitiyo yaso ikhashane nami, kusho iNkosi. Bangikhonda ngelide, ngobe bafundzisa imitsetfo leshawe bantfu, bente shangatsi iphuma kimi. Yes. So that you don't offer a lip service to God. Kuphila ngekukholwa kumcoka kuze kuthi ungamkhondi ngelide uNkulunkulu, kuze kuthi ungamkhondi ngetindzebe temlomo, ibe inhlitiyo yakho ikhashane. Kuphila ngekukholwa kumcoka kuze kuthi ungeti umkhonda uNkulunkulu ngetindzebe temlomo kuphela,
kepha umkhonde nangempilo. Livi lenkosi lisitshela ukuthi uNkulunkulu ufuna abantu labatamkhonda ngamoya nangeliqiniso. Akafuni abantu labatamkhonda ngemaphimbo abo kuphela. Kepha ufuna abantu labatamkhonda ngamoya nangeliqiniso. Kwesibili lengicela ukukhanyisa kabandanyana sikuthola kuJohane sahluko 12 verse 12 na verse 13. Ngelilanga lelilandzelako bantfu labanyenti babete emkhosini weliphasika beva kutsi Jesu uyeta eJerusalema. Batsatsa emagala etihlahla telisundvu bayamhlangabeta. Bamemeta batsi, Hosana, ubusisiwe lotako egameni lenkhosi. Yebo, uyinkhosi yaka-Israyeli. Hosana, ubusisiwe lotako egameni lenkosi. Yebo uyini? Uyinkosi yaka-Israyeli. Lolotako uyinkosi yaka-Israyeli. Kwesibili, mangabe uNkulunkulu utamkhonda noma uphile ngekukholwa, kuze kuthi kute ushintsha tintfo, utoba nemaphelekeche, you will be frustrated, noma utawuphila ulikholwa but leli frustrated. Mangabe uNkulunkulu umkhondela simo, utaba likholwa but lelitaba frustrated. Mangabe uNkulunkulu umkholwa kuthi akube khona la kushintshako, utaba likholwa but leli frustrated. Utawuthandaza under frustration. Utawunikela under frustration. Utawuzila under frustration. Ngeke umkhonde uNkulunkulu ngenjabulo. Ngeke umkhonde ngenjabulo. Naso ke sibonelo la sifunza khona bendani ngelanga lelilandzelako bantu labanyenti bebete kulomkhosi beva Jesu ukuthi wenta njani uyeda base bathatha ini emagala bathatha ini tihlahla telisundvu niyakhumbula nekuthi bathatha netimpahla tabo bendlala embongolweni bendlala phasi kuthi lale mbongolo itawuhamba khona ngenxa ya Jesu indlela la bebambona ngayo bebathi uyini uyinkosi kaIsrayeli. Yini bathi uyinkosi kaIsrayeli? Ngilokuthi bebakhumbula ti prophet ngaye ku Old Testament. Kuthi nayo inkosi yakho ichamuka igibele lithole lembongolo. Base basheshe bayacabanga ukuthi nangu lo Jesu lo inkosi kaIsrayeli lo tawuncoba emaroma lasicilatile basheshe bamfaka bamchaza ngesimo senhlupheko yabo bathi lo Jesu ngulo lotasikhulula kunabo bugcila lesikubo sigcilatwa ngemaroma. Lokhu ngiko ke lokwabenda ukuthi bakhokhe impahla tabo bakhumule bendlale phansi la tawuhamba khona bamemete ngemaphimbo bathi Hosana ngoba mabambona bebambona ngebuntu nangetidzingo tabo bebambona ngetidzingo tabo. Kwesibili khona lapho asikuthole kuMateyu sahluko 21 sitawubuya la kuJohane 12 but kuMateyu 21 solo ngiyo lendzaba ku verse 8 kuya ku 11. Emgwaqweni
Labanye bagegce emagala etihlahla bawendlala phansi. Leticumbi letatihamba embi kwakhe naletatimlandzela tatimemeta tithi, Hosana kuyo indvodzana ya Davide. Ubusisiwe lotakwe egameni lenkhosi. Hosana kulelisetulu kakhulu. Kwathi nakangenako Jesu eJerusalema, kwanyakatela lidolobha lonke. Bantfu babutana bathi, ngubanike yena lo. Ticumbi taphendvula tathi, ngicela sive lapho. Bantu benda njani? Babutana. Kwaphendvula ini? Ticumbi. Yes, that's in Ticumbi. Lona nguJesu, umprofeti waseNazaretha yaseGalile. Thank you. Ngale sicumbi sithite lo yinkosi yaka Israel. Nyalo sicumbi siyaphendvula. Lo nguJesu. Uyini? Ungumprofeti. Sicumbi. A crowd defines Jesus according to their needs, according to their desires, according to their wants. Bantfu bamchaza Jesu ngaloku labafuna abendele kona. Bamchaza njengemphilisi mabafuna kuphila. Bamchaza njengemelusi mabafuna kudla. Bamchaza njengemsindisi ngoba bafuna kusinza. La bamchaza njengemprofeti ngoba bafuna i-one on one. Bathi ngumprofeti. Nguloyo bekacabanga ukuthi ngitaba nelithuba la one on one na Jesu. Ngiko ke bamchaza bathi ha ufikile umprofeti. Sesitaba nelithuba lekubonana nguloyo utawuthola takakhe indzaba lamhla ukhona umprofeti. Ticuku tamchaza Jesu. Johane 12 verse 9. Sicumbi lesikhulu semaJuda seva kutsi Jesu abesebhethani. Ngawo ke seda kuye. Hayi ngoba sasifuna kubona Jesu kuphela. Kepha sasifuna kubona naLazaro labemvuse kulabafile. Ngicela sidwebele lapho. Betiswa yini? Betiswa yini? Umthathe nalo hayi. Hayi ngobe bebafuna kubona Jesu. They had their own agenda. Bebane kwabo bebakufuna. Abatanga la kulomkhosi ngoba bafuna kubona Jesu. Kepha bebafuna nekubona miracles a Jesu. Bebafuna kubona emandla a Jesu ukuthi uvuse bani. Bebafuna ienko ya Jesu. Jesus was not the main reason why they were there. Abengasiso sizathu lesikhulu Jesu sebukhona babo. Ake sihlole bazalwane, yini ukhonde Jesu? Yini leyenda ukuthi uthandaze? Yini leyenda ukuthi uzile? Yini leyenda ukhothe emavesi lathite eBhayibhelini? Hayi ngenxa ya Jesu. Naku ke lengifisa kusakhe lesithombe sethu. Encwadzini ya Johane 19 lesicumbi lesolo sihamba naso. Lesendlala timpahla. Lesimemeta kuze kushe mavi. Awusive sesimemeta kuphi? KuJohane sahluko 19 verse 14 na 15. Lelo langa bekule malungiselelo eliphasika.
Ngeli-hour leli-12 emini, Pilato wakhuluma kumaJuda wathi, "Nanso inkosi yenu." Bamengeda kakhulu bathi, "Msuse, msuse, mbethele esiphambanweni." Pilato wababuda wathi, "Ngibethele inkosi yenu esiphambanweni?" Bapristi labakhulu bamphendula bathi, "Siyite thini lenye inkosi ngaphandle kwaKesari?" Ake sihambe ke. Sithathe ngekusingale la gibele imbongolo khona bekulisondvo. It was on Sunday. Bambona Jesu uhamba kahle ugibela imbongolo. Bayakhumbula leti mangaliso. Nangu ke lamuhla sewubekwe emacala. Kumela kubo Pilato uthi bukani lo muntu. Uthi nifuna ngikhulule bani? Barabbas noma ngikhulule Jesu inkosi yenu. Khumbula le emuva kumemete bona bathi nayo inkosi yaka-Israyeli. Uma Pilato lehedeni selimethula lithi nayi le nkosi yenu, bathi hayi susa lento, akusinkosi yethu le, mbethele. Lesicumbi lesishe emavi ngelisondvo sithi akekho njengawe Jesu. Ngalesihlanu bathi mbethele, sine sinalabangcono kunalomuntu lo. Sinabo Kesari, thina sinabo Siza. Sinabo Siza labasitako. Hayi lo muntu lo akaye esiphambanweni akabethelwe. Kumbe ngibabekela kabanyana mangithi lona ngidodi lomsuse akabethelwe hayi nesa akabulawa angakafi akalenge njengesigebengu lesikhulu ukutendlula tonke ngelisondvo akekho njengawe Jesu. Ngalesihlanu awususa uyangibamba uthini Jesus wani susa ngelisondvo Jesus you are on the throne. Ngalesihlanu Jesu sitala bathi sitako. Uma ngingathola ngipheke ukuthi Jesu kubude lokutangilungela. Ngelisondvo ngalesibili ekuzileni ngithandaze kushelivi. Kepha ngalesithathu mangibona sitha sami ngisuthi alithota lolumanti. Ngoba lokhu uzamela ukuthula nebantu bonke kuyabambelelana. Yini bathi away with Jesus. Emva kokumemeta kamnanzi kangaka. Ngolokuthi Jesus did not meet their expectations. Lokuthi bathi akabethelwe abasamfuni. Ngilokuthi Jesu akabanga yinkosi leyabakhulule bugcilini bemaroma. Ngiko bathi sine besicabanga ukuthi lo Jesu logibela imbongolo ngilolo sesiprofethweni ukuthi ungumsindisi wethu. Manje akayendi lento lesiyibhekile thine lesimchaza ngayo ngakho akahamba esiphambanweni. Ungibani Jesu kuwe? Ungibani Jesu kuwe? Bathi sola uthi hey ngaze ngamemetalide lo muntu lo akendi imangaliso lo muntu lo akasusi lama Roma la kithi hey ngaze ngamemetalide ngelisondvo ngaze ngasho ukuthi uyinkosi Jesu ngelide nganikelela lide yakhumbula abanikela nangeni impahla tabo. Lo munye wacabanga athi hawu lesudu yami lengendlala ephasi. Lo munye hawu le two piece yami ngibeyibuya esitolo nje. Lo munye hawu liblouse lami lesikolo angidawugcokana esikolweni. Ngilo sowukhumbula umnikelo wakhe. Ngoba Jesu akendi lokhu bekacabanga ukuthi nginganikela tabe siyakwenda.
ngaze ngakhumbula letinye tingceko ingosi sicolele kumbe la singakamethuli kahle Jesu ngikhumbula letinye tingceko ukuthi ihlupheka bantu sebafuna iminikelo yabo uthi no ngina 10 years mfundisi ngila ngicela nje yonke iminikelo bengisolo ngiyenta la ngoba lokho bewusolo ukusho ungithembisa kona akunalutho la ngicela ke mfundisi ungikhokhele nje konke lokungekwami esihlukana ngekuthula ngesikhathi Jesu kuba ngathi akafezi what you were expecting bese uva kwangazi ukuthi umoshe isikhathi sakho kube ngathi umoshe isikhathi sakho sephetho sami lamuhla angathi Kristu umfunze kanjani Matthew 11 verse 6 Ubusisiwe lo ngakhubeki ngami. Amen. Uthi Jesu asathi chazile ngoJohn lobeka boshiwe ngalesikhathi aboshwe ngiso sandla semaroma naye Johane sewunayo le human expectation ngaJesu ukuthi aphela Jesu umsindisi sewukhona aniyohlola kuthi nguye mbamba yini lo lochaziwe ukuthi uyeta lo ingosi lo tosindisa lo tosikhulula anihambe niyohlola ngoba mina sengiboshiwe sesikhathi sakhe kusabonakala phela njalo wathi Jesu timbumbuthi etiyabona labangeva bayeva tincude netishosha tiyasukuma emalephelo yahlandeka labafile bayavuswa sewuthi ke kulo verse 6 noko ubusisiwe lo ngakhubeki ngaye ngalama emagama noma ngabe awuboni ngikwenda lapho ngakakho kepha ubusisiwe mawungeke ukhubeke ukuthi angikwendi kuwe noma ngingakwendeli wena kepha unesibusiso mawukholwa ukuthi ngingilo Kristu noma ngingakakwendi kuwe ngikwendele labanye ngikwendele kulabanye emva kwekuthumisa emva kwekuzila emva kwekuthandaza kunesibusiso kuhlala naKristu njengaloku lizulu limembula limethfula kunekufuna Kristu lochazwe ngenhlakanipho yebantu ideliverance lenkulu lengiyikhulekelako lamhla ukuthi sibe delivered from the knowledge of Christ defined by human philosophy indlela lengethule ngayo Kristu yaze yenda ugadze Kristu longasilo wembulwe lizulu kwangathi uNkulunkulu angakukhulula mangabe ngethule Kristu lo wrong Matthew 16 elokugcina Matthew 16 kusuka ku13 Jesu wesuka lapho ngiyabonga sengitholile Jesu wesuka lapho wayevenda lisedude nelidolobha laseCaesarea Philip lapho afike wabuta abafunzi bakhe wathi bantu ukunakisise lokho bantu bo Richard bapostoli bafundzisi belusi bathi indvodzana yemuntu ingubani bathi ngubani bamphendula labanye bathi wena Jesu unguJohane labanye bathi wena Jesu unguprofeti wa fire down Elijah
bathi masilandzela wena kutawukhehle kumlilo nje taba ingehle kwasho le inceko umfundisi wakithi lomdzala athi ngehle labanye solo bakhuluma ngawe Jesu bathi wena unguJeremiya labanye bathi ungilomunye nje webaprofeti human definition bantu indlela labachaza Jesu angikwati wena umchaza uthi ungibani angikwati mawuchazela labanye uthi ungibani ngiyawuthanda lo mbuto lolandzelako wababuta wathi nineke nithi ngingubani sewubevile bo Pastor R wativa tingceke tenkosi kuthi timchaza tithini Jesu wena ke uthi ungibani wena uthi ungibani kwangathi singathola kwembuleleka lokwavelela Petro lo wathi Petro athi uyaphondla nje wathi Petro wena unguKristu wena uyindodana yaNkulunkulu Sathane wathi uma uyindodana yaNkulunkulu ngidawubona ngemangaliso kepha Petro kwakungenamangaliso wathi wena uyindodana yaNkulunkulu ungaboni imangaliso kungakashintshi lutho ukukholwa should be our lifestyle kumele Kristu abe nguKristu kungakashintshi lutho kumele Kristu abe nguKristu angakayendi lutho longaluchaza ngekucabanga kwakho Petro uthi wena unguKristu kude lokutawushintsha kuthi wena unguKristu wase uthini ke Jesu wathi Petro ubusisiwe ngoba lokho awukakwembulelwa ngumuntu awukembulelwa iexperience yebantu awukembulelwa incazelo yebantu kepha Petro obusisekile ngekwembulelwa lizulu ngifisa sonke lamuhla sihambe ingcondo yethu iconnecte esibusisweni sekuhamba ngekwembulelwa lizulu ukuthi Kristu ungibani kuze site umkhonda njenga Kristu embulwa nguNkulunkulu hayi embulwa ngekwekubheka kwethu ukuthi simbheke endeni uma simathi Kristu kunelivesi encwadini ya Deuteronomy sahluko 4 verse 28 ungafunza na kuzenzo 17 verse 24 kuya 28 ungafunza kubasa Kolose 2 verse 7 na 8 kepha ngicela kugcina nga Deuteronomy 4:28 kuleto tive niyawukhonda bacapheliswa but bagcina benda njalo niyawukhonda tithixo letendiwe bantu ngetingotho nangematshe letingaboni naletingeva naletingadli naletingakwati kunuka ngenxa yetinhlupheko ngenxa yetinsizi kuyendeka bese ukhonda Jesu lobatwe bantu ukhonde Jesu lochazwa ngebuhle kuye ngekuthi umuntu ukushayphela kanjani Jesu akushayphele ukuthi wota Jesu utakuphilisa wota Jesu utawuceza tonke tinhlupheko wota Jesu utakunika kuthula angisho ukuthi ngiyaphika lelo qiniso but asicaphele singathathi Jesu lo wakhiwe tandla tebantu singakhondi Jesu lo wethulwa ngumuntu ngoba afise lo Jesu endetifiso takhe why ngoba nine kwesaba etikhatsini tekugcina wafuna lo Jesu lo wakhiwe ngetandla tebantu
What if expectations akho angafezeki? Ngowe lo nelisondo uthathi akekho lo njengawe Jesu. But ngalesibili mangabe lolo thenjiswe kona ukuthi ngeke lishonela ngemsombuluko ungakawuthola umsebenzi lithi malishona kusasuvukele enyangeni ngoba Jesu akafeze expectations akho ngemsombuluko bese sewuyawufuna lotakufezela expectations akho ngalesibili. Mangabe lo Jesu ummemeta uze ushe livi ngoba uthatha ngeke ngamemeta kakhulu utawuva kumemeta kwami bese uattend imithandazo yami. Mangabe kungasendeki njalo ke bese uthi lo Jesu noma ngamemeta kanganani yes sis ningcolele bomake nabo sis yes sis noma ngamemeta kanganani lo muntu kufana nabhali nje lezulu oluthulile. Mangabe singala kubo babe ayikho into lengalungiswa nguJesu mawuyindvodza nje kufuna uthathe isihlalo sakho ulungise tindvo la khaya ngelisontho Jesu ngakwenda konke ngemsombuluko lo mfati uthwalile. Uma ukhonda Jesu based on your expectations utawumemeta lomunye Jesu ngelisontho but ngemsombuluko ukhonde lomunye ukhonda lomunye. Sende njani ke bazalwane asihambe siyofundza kuphila ngekukholwa. Asambe siyofundza kuphila ngekukholwa. Kufundza kuphila ngekukholwa kumusho Jesu njengaloku lizulu limusho. Kufundza kuphila ngekukholwa kusho kwemukela Jesu njengaloku lizulu limchaza ukuthi Jesu ungubani hayi ngoba siva kuma feelings ethu ukuthi ungubani but simchaze Jesu njengaloku lizulu lisho njalo. Malithi lizulu lona indvodzana yaNkulunkulu that is enough. Nawe thani indvodzana yaNkulunkulu. Mangabe lizulu lithi lona ngikristu hayi ngoba atawuprove anything but ngoba lizulu limchaza kanjalo lithi unguKristu nawe umkhonde Jesu irrespective of your feelings and circumstances but uthi lo nguKristu kaNkulunkulu lo nguKristu indvodzana yaNkulunkulu ngitambe themba njalo ngimkhonde nangelithando enhlitiyweni ngoba lona ungilogcotshiwe ezulwini. Mangabe uNkulunkulu athi lo indvodzana yami lethandzekako iveni nami ngidamlalela irrespective of what it does or does not do but ngidamlalela ngoba lizulu li recommende Jesu ngetulu kwabo bonke abantu. Uthi Jesu nasebutheni baleliviki ubusisiwe longeke akhubeke ngaye. Ubusisiwe longeke akhubeke ngaye. Ubusisiwe longeke akhubeke ngaye. Asithole kwembuleleka lokwatholwa nguNabaya emadvodza lahlakaniphile the wise men encwadini yaMateyu 2 verse 11 lithi bafika bamkhanza endlini Maria unina na Jesu angumntwana aluswane. Ake ngithathe ngekuthi kulobuswane bakhe ngalesikhathi ake simthathe njengeliswane ukuthi bekangaboni awuva umsindo kepha ngeke eve ukuthi bobani labakhulumako. Wafika le tati tasempumalanga taguca tamkhonda tamworship angeva kepha baworship angaboni kepha bamnika tipho. Why? Ngoba ngetulu kwebuswane bebabona inkosi. Kwangathi Jesu wethu besingete saletha tipho iminikelo nemithandazo ngoba sithi uyasiva kepha silethe iminikelo nemithandazo ngoba ayingosi.
ngoba ayinkosi. Ngineliciniso lonke bazalwane ukuthi uyeva yonke imithandazo, uyanaka iminikelo, kepha ake sibe nenhlitiyo yokuthi Nkosi noma ngabe uluswane embi kwami, I will still worship you. Ngitakukhonda Nkosi kude nalonga ngikhumbula ngako, kude nalonga ngentela kona esimeni sami, noma ungeke ungenelele indzaba yami, but ngidakukhonda njengenkosi yami. Ngakhona ngathi Nkosi akukho lomunye lengimatiko nalokunye lengugadzile kuwe, ngitawukukhonda ngiphelele kuwe. Akukho la ngitathi godla khona ngimele ukuthi ngingathola ibreakthrough, utangibona Nkosi ngidawuvela nami njengalokhu nawe ungivelele. Nkosi ngidakuvelela ngisho ngingena breakthrough, but ngidakukhonda ngoba usipho lesikhulu lesivela kuBaba ezulwini. I will respond to you by my worship. Asukumene sitothandaza. Sivale amehlo ethu awuvena live lelithi noma esihlahla semkhiwa singahluki nemagelebisi kude esihlahleni semvini, noma umncumo ungatheli nemasimu angasatitheli tivuno, noma sekude tive esibayeni netinkomo sekude, noko ngidawujabula ngasimakathi. Ngijabulele uNkulunkulu umsindisi wami. Thank you Jesus. Noma tindvo ati align njengemthandazo wami, ngidawujabula kumsindisi wami. Nkosi sifunze kuvuma sivumo sekukholwa, sithi ngemivimbo yakho siphilisiwe noma ngabe asikuboni kuphila. Sita tindzebe tethu Nkosi singasho good statements based on our feelings, singasho emavesi ngoba siva kukahle, kepha sisho livi lakho ngoba sibendlu yekukholwa, that we may hold on to the confession of our faith, noma ngabe umphumela wekukholwa kwethu ungabonakali, tivini la sihlanyele khona tingekho tithelo, la sihlanyele khona emakhaya singaboni umphumela, la sihlanyele khona emisebentini emabhizinisini, la sihlanyele khona ekufundzeni sinetitifiketi singaboni umphumela wekuthola imisebenti, kepha sithi I will still hold on to the Lord my Savior, ngitawujabula enkosini yami. Noma umphumela wenjabulo ngingawubona ekhaya, ngitawujabula enkosini yami. Noma umphumela wekuhamba kwami imithandazo ngingawuboni, but ngidawujabula enkosini yami. Ngitawufunza kuphila njengekukholwa ngoba ngiwendle ekukholwa. Ngeke ngifunze lulwimi lwekukholwa ngoba ngifuna tindvo tami tilunge, kepha ngidawufunza ngisebenzise lulwimi lwasezulwini ngoba ngiwasezulwini. Ngiyawukhuluma lulwimi lwala ngiwakhona khona, noma ngabe simo sala ngiphila khona siphikisa, kepha ngidawukhuluma lolwimi lwasezulwini, not to attract grace but because I have received grace. Ngikhuleka Baba ebutheni baleli viki, that we may settle on nothing less than the truth. Phani bantwana bakho Nkosi incazelo yokuthi Kristu ungubani, kuze kuthi ngetulu kwabo bonke abantu labakhulumile, kumbe labanye bakhulume lokho lokukhanyiselekile, kumbe labanye akusiko, sitathine Babe, that we may settle on who Christ is according to your definition. Silumule encazweni lengasiyo lengiyo ngekuthi Kristu ungubani. Sikhanze usikuworshipa emakhaya for who you are, not for what we want. Sikhanze sinikela for who you are, hayi ngenxa ukuthi kukhona lo tokusombulula. Sikhanze sikhulekela labagulako, hayi ngoba siva imitimba yethu ikahle, kepha ngoba uthe siyawubeka tandla kulabagulako batawuphila. Help us to align, to learn to live by faith, not by sight. Sikhulule Nkosi ekucabangeni ngendlela lethi asesho sivumo ngoba sibonile, kepha sisho sivumo because we believe, then
we say, Babelo ngcwele akube kuthula. La uthi khona asezamelane kuthula nebantu bonke. Noma ngabe labanye abakufuni lokuthula lesikwezamako. Siside Nkosi siphile ngekwezamelana kuthula nabo bonke abantu. Nekungcweliswa. Kuze singalahlekelwa kubona wena msindisi wethu. Sesimemedile Nkosi sathandaza. Sikhulule from unholy expectations of who Jesus is. Kuloko Nkosi lebe singakulinza kuko. Sikwemukele njengaloku lizulu lukwethula, hayi njengaloku timo tikwethula. Akube lithumo kuwe msindisi wethu. I know we shall enjoy all the benefits of being the sons and daughters of God. I know we have rights, divine rights as sons and daughters of God. Kepha Nkosi, may that not be our priority. Lokumele kuhambe phambili, kumele kube kuthi umele khula yena nciphe mine. Blessed be your name, Lord. Deliver us from ourselves and let your will be done, not our will. Let us submit our will to your will. Sithi noma ngabe inzando yakho ingasifevi, kepha sithi let your will be done. Thank you, Jesus. Asimnikete lidumo uNkulunkulu wethu nalapho. Jesus, ya Lord.